Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi ibalo zethu ezimbalwa esothatha nje ibonelo ezincanyana embili noma entathu sizenze. Sisebenza ngani ngayo i-distributive property ebekade sichazile ekuqaleni ukuthi imeleni. Asithi mhlambe sinento isibalo sicishe sibe kanje sino A kwavulwa amakhopha kwathiwa B plus C. Okwethu kuzoba nje uma sisebenzisa ini i-distributive law of property. Uyabona ukuthi manje ngase of law u-A wethu uzohlangana no-B uphinde uhlangana no-C asuqoqo kungaphakathi iqala noma kufana ekutheni u3 times u3 plus 7 u10 kodwa i-distributive ayifuni ukuthi siqoqe okungaphakathi iqala ifuna sihlephule lokho okungaphandle iqala ngakho sothi 15 times 5 times 3 uzoba 15 sibe no 5 times 7 usipha u37 ngabona ifuna sithathe okungaphandle sihlanganise okungaphakathi sithathe okungaphandle sihlanganise okungaphakathi ayifuni ukuthi sivesane siqoqe lokho okungaphandle iqala sisebenze ngakho ifuna ukuthi sisebenze kahle nokungaphandle nalokho okungaphakathi asiqhubeke ke manje asenze le bala basiphezona manje sisenze nje izibonelo ezincanyana ukuthi singamisa kanjani u-A basiphe ukuthi 1/2 basivulela bathi u-x minus y basithi minus 4 uma senze distributive isibalo sethu impendulo ngaba kalula nje kanje asenzeka isasika C asiba sipheba u6 basipha plus bavula bathi x minus 5 bathi plus 7 kalula nje uma sebenza distributive ngasibe nempendulo ngoba yazi uzothiwa 6 no x 6 no minus 5 yabo plus 7 6 no x sihlanganise lapha sipha bani u2 sikabheka nempendulo ethini 8 plus x ngoba sihlanganise u6 no2 saba no x asibheke esinye isibalo nje isibonelo esingasenza sethu usipha bani usipha u4 wasivulela wasifakela u-m athi plus 7 so the minus athi kufunisisa kahle bathi minus bathi 6 basivulela bathi 4 minus m 4 times m uzosipha u4m 4 times 7 sipha 28 apha lethu minus u6 no 4 sipha bani 24 6 no m uzosipha bani 6m kuhleka uyabona ukuthi distributive funa sisizana ukuphandle nokuphakathi ukuphandle nokuphakathi ayifuna indaba yomagoqana ngokusheshsha funa isibalo esivulekile sibonakale ukuthi sihambe kanjani so no 4m no 28 minus 24 plus 6m okwenza isibalo sethu kubelula kakhulu nabo m bethu siyabahlanganisa basiphe bani u10m sibe no 28 minus 24 siphaba u4 skala asenzele ibonelo abasiphezona bathezana batheza ama fraction yazi ukuthi ezama fraction obani over ba asithathe isibonelo sokuqala kuno 8x plus 12 over 4 ngendlela ye-distributive impendulo lesibalo singaguquka sibe sifane kanjani athi sibheke singaguquka isibalo sethu sifane nokuthi sino 1/4 sibe no 8 ovulelwa amakhwapha 8x no 12 ozoshiya no 8/4 no 12/4 8/4 siphu 2x no 12/4 siphu 3 base kubalula kuba kamnandi kanjalo ke impendulo yethu ya iqhubeke sithi 2x plus 3 singayibamba lapha senze sinye isibonelo sino 11x basiphe baba basiphe u11x plus 12 basi over 2 singasiguqula kanjani singase 11x over 2 base sihlukanise sibe no 6 ngapha ngoba u12 divided by 2 usipha u6 asenze sinye isibonelo
ngoba siphe u-6z minus 2 over 3 lona lo 6z minus 2 over 3 singawumisa kanjani? Singawumisa njengokuthi mhlawumbe sino-minus 1 over 3 sivula amakhophi ethu sifake 6z wethu minus 2 sisebenze sisukela lapho-ke manje. Siphunye lo bani? Sale lo minus 2z plus 2 over 3 singayibamba lapha.